Сираттағы құтлау хатын тыңлау үшін Әбелел районында дүния күтуші Ләйсән Хөснеддин қызы Низамованы телевизор янына яқынырақ сақырабыз. Біздің қадірлі апайыбыз Ләйсән Хөснеддин қызы Низамова 7 декабрь күнді 45 яшілік юбилейін білдәләне. Яқыныбыз Әбелел районының Амангелді ауылында ишлі ғайләлі икенсі бала болып дүнияға келе. Апайына иптәш, хіңліхіне, ике ұстығына тірек, ата әсәхінің алыштырғығыз зор ярдамсығы болып үтә ол. Амангелді ауылының 10 еллық мәктәбін тамамлағандан соң Сибай медицина училищеһында табиб һөнәрен хайлай. Оқу йортын оңышлы тамамлап, Тауған ауылында фельдшер болып хезмәт юлын башлай. Бүгінгі күнге теклем хайлаган һөнәренә тугры, үз эшен намыслы башкара, кешелекле, асык сырайлы, ярдамсыз булганы өчен хезмәттәштәре, авылдаштары арасында ла ихтирам яулаган шәхес ул. Апайыбыз Етнәбез Хәниф Хәмид улы менән 26 ел бергә, 3 балага гомер бүләк иттеләр. Балаларында үзләре кебек эшһөяр, ныгышмал, максатка ирешүсән итеп тәрбияләнәләр улар. Өлкән кызлары Зөбәрҗәт юрист һөнәрен хайлап, кияүбез Ратмир менән Өфөлә яшәй. Улдары Тамян киленебез менән Магнитогорск калаһында көн күрә. Кесе кызлары Нурия әсәһенең юлын хайланы. Сибай медицина колледжында укып йөри. Һөйөклебез, матур гомер байрамың менән ихлас котлайбыз. Һиңә озын гомер, бәхет шатлыктар, ян тыныслыгы, тән сихәте, һаулык, сәламәтлек теләйбез. Тормыш елдәренә бирешмәй, гелән шундай көсле рухлы, ярдамсыл, изге күңелле булып кал. Балаларыгызның игелеген күреп, Етнәбез менән иң тирәшеп, озын-узак яшәргә Ходай насыйп итһен үзегезгә. Рәхмәттәргә һәм рәхәттәргә төренеп яшә. Апай, біз һине яратабыз, тей тугандарыгыз һәм шигырь юлында тей. Гомереңдең якты киләсәген алһыу таңдар аша каршыла. Юлдарыңда булһын гел шатлыктар, бәхет көтеп торһын каршыңда. Зур уңыштар юлдаш булһын, көндәреңдә шатлык бидәһен. Сәламәтлек ярты бәхет диләр. Ошы бәхет ситләп үтмәһен тей балакатайда яшәүсе кустыгыз Мурадым, киленегез Диләра, улдарыгыз Ислам, Исмәгыйль, кызыгыз Камила. Хөрмәтле Ләйсән Хөснеддин кызы, якындарыгызның котлау сәламенә без дә кушылабыз. Туган көнегез мүбәрәк, атыр таңдарыгыз тыныс, көндәрегез аяз булһын. Киләһе ер бүләк һездең өчен. Рәхим итеп тыңлагыз. Qатын qızın güzelliği Tinhid kewek hatta iyi handa Gül seskeler hizin üsün yırbız Gül seskeler hizin üsün yırbız Yellemey güzel zatlarısın Nadlı karaşılı derdi Bar dünyanın bidey kadın kızın Hüyüp bakan nurlu güzeri Yellemey güzel zatlarısın Nadlı karaşılı derdi Bar dünyanın bidey kadın kızın Hüyüp bakan nurlu güzeri Gayləu sağının yağlausı Haqlausı əziz bağlağı Bizдің менән ғүмер буйы Гел янәшә булығыз Bizдің менән ғүмер буйы Гел янәшә Yellemey güzel zatlarısın Nadlı karaşılı derdi Bar dünyanın bidey kadın kızı Hüyüp bakan nurlu güzeri
Yerlemeyi güzel zatlarısın Nablı karaşılı derdi Var dünyanın bir de kadın kızın Üyüp bakan nurlu güzeri Güzel zatlarısın Navlı karışılı derdi Var dünyanın bir de kadın kızın Büyük bakan nurlu güzeri Yerlemeyi güzel zatlarısın Navlı karışılı derdi Var dünyanın bir de